November tarik ban me pelini ada lota student union president Timavro me ngopua ibwa kata lemme matang lota tuibu kata landa anu isiko he imni de sat bu kata landa police landa kata wok tengwe ada ba case ma related na ngolanda hakia poyangi se ibu nginang siang aja meno police landa ada ba president e tambua iman ada ba kesa yung kantenga anu mamsa soft na merak jengna sa hakia ngang lang gi sa ada ba president haki yang gi se ibu haka china tamna anio ada lota student union president e wa chat he chat pa tai hai tai hulak anu tai yanau hakiwo au ta nyan kai anu au tang au gai sa hakia e chừng mai mongolok chừng na haki e tamyang ge anu hadau let mathang toibu chừng na sa Timabo GP unit nu hadau ba de yong menga content na meng na aniu hadau sumi union la nu hakia hadau ba content na meng bu hadau china tamna e mai ayang e man sat pu ching na sa tawai no mango anda tawai nok ta pai yang aja meno tawai kia teman mu puah ki ching mai wang mai solak ching na tai so na nok te ji kai pai kai hin nya kyang e da ning sat jang ge hadau let mathang lo tha da siang aja meno choba chosti sign na meng yang ke kang sign na meng na ta meng ke siang aja meno sign ni je meng ka ma iman mong ki tang ye leng ni ma ha ja ta bai nga tang wo yu yang ki siang ke ane ba ja meno e sign no ye meng no tang wo ye leng lak na nang ka ma kem de ya ta ra ka isa hadau accuse ka da lem ma ki yang ke awan da ni public lan mong sibu iman noksa ka da lan mong sibu e wa hadau kem de ya da rak sibu am bai kem de ya da rak am bai faction hadau yong mai yam da usa police lan da e bunginang siang aja meno ai ba faction na nang e boi iman faction na hadau accuse ka da yong meng punishment yong meng saja phak jungna sa public lana hadau timan na meng bu china tamna tuni 14 November ni teman na ka sokali lana e bua hadau ba job legislation jungna sa voilak jungna le bua R Rama Krishna sa manpu le yang e siang ga siang central jingyang bo state jingyang bo iman na mai la yang ki phak jungna sokali ning tam yang ki siang e phai member na additional head of department ane ba jamano home department mabu anu mabu official lan atam e phai member na kia ya yang ki se ibu hadau china tamna tini November 14 ni Nagaland GB's Federation lan e bua imana kaman naka kaman platform si yang chumukitima agri expo semen pu nyui ching ma November tarik pan matat ma mulan chemyang ausen na teman naka karong ma lam bu padilan mo ba iman khongkam bu do nyek pu nginang siang hadawa ma iman chemyang finance solution hadawa yarak chingna sa mulan da ha nyek pu nginang siang aja meno hadawa tau meeting ma hangi ba tai solakai hadawa India sokali tu hadau China tamlak anu hadau iman na ngau hadau meeting hangi ba finalize na meng ya hangi ba tai so yan ya ba hadawa India sokali u China pong sa ibu nginang tama spokesperson siang aja meno KK Sima semen bu kata wuyang e hakia ibu nginang tuni November tarik pan me pelini Department of Higher Education lana ibwa 2024 to 2025 ni ba ma post matric scholarship ba pass ho du si yang ge ada awin da pau si ma class pan ma cha tok ta phai yang ge si yang ge hayang boi awin noksa kadalan wang peng cha ma lak ni haja ti ja ban mai de income na meng bo lan nok lan da phai yang ge si yang ge siang aja meno
sau au yin ngan tau lak ngorang hayang boy iman jeng athar hai no peng account ni link ni yemeng bu jeng na se yetau bengorang sinang tau the department la nei wa athar hai no adau peng account ni link na meng dau se ki bu nginang siang a peng da bayang a hangi ba update na meng la ngoi ba semlam be nam noya sa department kai ki tampu nginang ni November 14 ni taman jeng TGB Robin Sharma police yom acheng ba e bua taman naga ka dong lakcha haja ta ka da ngonang sinang tawai hau hayang boy eman na pho okwa achi ngai pho yang ngonang anu hakia punishment phanang sinang tau jeng na sa public the kham e bua hakoko public kadalan no police landa jamba se bunginang public lan ye jam kama tawai muli habalan yeu leban imana yipok lakyang iman cha yok lakyang se ada baru Robin Sharma public to air request na membu nginang November 14 ni Ministry of Home Affairs lan e bua September 28 2025 ma unlawful activities lengbuyang sa sokali pen na mengyang paida adau NSCN kelanda hangna hakibu unlawful activities lengbu adau clear na menga explain na meng tamba sa Ministry of Home Affairs lana ibu adau China tamna tani November 15 ni Manipur ma Kakching Semanpu district anu Ibai-Obu district jama African Fine Fever adau ak takpu men ngorang adau wa adau pai ujing na se adau Manipur Kakching Semanpu district ma ako yiti lak jeng na ponyang ke ani ba jamanu yau la u awi silak jeng na se ponyang ke se ibu adau sokno China tamna ni November tarik pan ma pli ma PM Kisan haja ni tau ngunyu ma haja pli tau lak sinang hayang boy khongkom bo de je hayang boy installment ta bai ma tat chu ba adau yetau ngo bulan lepu jama passport update ni meng ngo jeng na ye je kama KYC ye pha ngo jeng na submit ni meng ngo jeng na tau jeng na adau lan ki bo installment ta bai ma tat chu ba adau yetau bulan da haja pli pai lak sinang ani ba jamano alau lan da ba sau da pai ngo ki mu pai lak sinang siang jamno adau PM Kisan na sengman bala ni ba November 5 kami khama tau ba nang gi se bu adau China tamnang officially declare na man meng hayang boy ma bu kadalan predict na meng bu lan na ki bu China tamnang tani November tarik pan ma pli ni Bangalore ma Sikoja takte tawai nok ta pai bu da adau radiologist si nang adau kada ida chik lewan da adau ye chulak nyoi da adau kada chun bu jing na sa adau with CCTV ma adau CC footage ma adau record na meng jing na sa tiang ana adau yong viral na meng tai bu nginang tau jing na adau ba awin radiologist ngoi abai adau phorak jing na sa online ma bu kadalan na content na meng bu adau China tamna tani November pan ma pali ni Uttarakhand ma panchi jumping se bu adau pum bu sayang yo nga taw bu mobile tower ki bu ma phat ta taw bu haki iman haki won wang ngwan da adau phat ta taw bu pum sayang bai bu phan bu jing na sa yan dam nok tang dong yang yo meng mai yang em semen bu adau tawai nong ma angyang ngonang sinang siang aging condition na jam loi meng ngonang se inang tani November tarik pan ma pli ni Government of India ikwa kada 34 lakhs tengoi se leader phaida athakat pa yan ngonang sinang active ngonang sinang tawa hangki sengbu si gama Unique Identifications Authority of India lana chik lewanda peng ma singyang ge hang nai si ma iman jang passport
iman jeng KYC submit ni member bank ma hadawa account na leading mo jeng na sa iman hadaw kada lead bang sa semokeng KC yang ki ngoi club election ma vote han bu semlam pe chau se semok jeng na sa hadaw iman yong mai West Bengal ma wang nang hinang nok to pai yong mai chik taw kada yan ngoya ye chik le lak se nang ani ba jam ha ki iman ha ka chik kem chama olta pota lang yang ngo nok kada landa official an awin ne olta bola lang yang ngo boy imana hadaw ba official de action yalak se bu hadaw China tamnam tia bu ngau halan